Povodom Svetskog dana Crvenog krsta predstavnici Tutinskog Crvenog krsta danas su u srednjoj školi održali predavanje o difuziji, odnosno širenju znanja o radu i principima Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, sa posebnim akcentom na značaj volontiranja i humanitarnog delovanja među mladima. 8. maj, Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, obeležavamo u čast Andrije Dinana, najstarijeg organizatora humanitarne organizacije u svijetu. Ove godine Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca obeležavamo pod sloganom Ujedinjeni u humanosti. Jedna od najvažnijih uloga naše organizacije je upravo promocija humanosti, ublažavanje ljudske patnje i edukacija mladih. Tokom Nedelje Crvenog krsta, koja se obeležava od 8. do 15. maja, lokalne organizacije širom Srbije organizovaće brojne akcije kojima će građane podsjetiti na značaj humanosti, međusobne podrške i uključivanje mladih.